Farg'ona viloyatida 3 xalq, 3 millat yashaydi, 3 tilda gaplashadi, ammo ular bir-birini tarjimonsiz tushunadi, chunki ularning orzu, umidlari, o'ylari, armonlari bir. Ishonmasangiz mana bu festivalni kuzating. Фестиваль «Мосты дружбы» сегодня проходит в городе Фергана. Данный фестиваль осуществляется в тесном сотрудничестве и партнерстве с нашими государственными структурами в регионе Фергана, ННО Мехурджон, а также филиалом DVV в Узбекистане. Данный фестиваль направлен на развитие дружбы и добрососедства между тремя странами. Это Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстаном. هر کجای میروند از من میپرسن که این از کجا؟ من میگویم از فرغانه، این از قرقیزها، از تاجیکها، از آسیای میانه، از ترکمنستان میبیان، از قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، همه دوست میدارد، همین میگیرن میپوشن. سری این در فرهنگ مشترک ما است. Bu dostluk festivali birinchidan jön gana dostluk festivali emas, bu tinchlikning festivali, birimlikning festivali, intimoqning festivali bo'lib o'tadi. Bo'lib o'tgan festival millatlarning birgalikda, tinch osmon ostida, bag'rikenglikda, do'stona rishtalarda yashashiga juda ham muhim ahamiyatga ega. عجب تو شوخی بنا چشمک زدم گذشته مرا کردی